Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dak, wa wengi ayeuna aya di markas Duta Sangkuriang. Nah, wa di ulem sing horeng di dieu teh bade aya acara tadila nya Doa bersama. doa bersama. Nah, ayeuna urang taroskeun ye di acara teh doa bersama kanggo naon gitu daknya. Pak Ketua langsungnya. Pak Ketua teh saresna acara doa bersama. Doa bersama. Nah, kanggo doana kanggo naon Kanggo ngadedel ngajajak almarhumah Bunda Lina, Bulina. Oh, almarhumah Bulina. Nah, ku margi di dedel oge berarti santena kedah diakui bahwa Bunda Lina pernah cakatnya sareng ieu duta Laras ieu. bisa. Nah, cing nyuhunkeun di pedar sakedik we. Kumaha sih sosok Bunda Lina ya almarhumah Bunda Lina di mata Duta Sangkuriang gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sim Kuring, Ketua Lingkung Seni Duta Sangkuriang. Perhatikan pertemuan ke reakan Bandung media sareng ka perwakilan YouTuber Bandung KYB. Sekilas Sim Kuring ngayakeun deudeu pangdoa kanggo almarhumah Bunda Lina. Nyaeta anjeunna anu kantos aya di lingkungan Duta Sangkuriang. Bahkan support segala rupi naon-naon anu kantos perjalanan Duta Sangkuriang. Anjeunna ngiring ngadeudeu oge ngiring nyupport kana segala rupina. Sim Kuring khususna Ketua Duta Sangkuriang sangat-sangat kehilangan numawi Sim Kuring nyak kami sadayana anggota-anggota Duta Sangkuriang ngayakeun doa bersama kanggo almarhumah Bunda Lina. Di mata Sim Kuring Bunda Lina sosok yang hebat, sosok anu patut ditiru, sosok anu patut dicontoh, wanita hebat, wanita kuat, wanita solehah, oge bijaksana kasadayana, tebih kana picarioseun sakitu panginten kuat. Doa bersama ieu digelarna wong ieu hungkul atau nepi aya dieu wa? Doa bersama ieu sok saraos Sim Kuring atuh naon upami bade di pedar mah nanging ari doa mapan teu mungguh urang teh mugia atuh doa urang sadayana sadayana khususna doa morang kalih Duta Sangkuriang atuh doa priwados mungguh katampi nyatana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugia Bunda Lina sing ditampi iman Islamna dihampunten dosa perdosaanana nu ageungna nu alitna anu karaos sareng teu karaos mugia sing ditempatkeun di surgana Allah nu paling rahmat nu paling tinggi. Amin. Oh, kitu panginten wa. Tadi ngadang-ngadang ngomong bari diayakeun teh tiap ganjilna nya. Sumohon tiap ganjil. Oh, kita tiluna. Mohon. Insyaallah sama kapan berarti. Nah, anu bade ngiringan berarti nu salajengna tiasa. Mangga. Nah, gitu. Anu bade ngiringan dah lamun deuk datang ka Duta Sangkuriang ka markas mangga urang dodol doa bareng gitu. Wah hiji deui sakedik pangintennya harapanana mudah-mudahan mah nya istilahna mah pesan-pesan gitunya kanggo sadaya pihak. Dari mah kan murni urang ngadoanya dodol doa gitu. Sing aya sakedik teu anu bade didugikeun perkawis nya tim urang kalih gitu nya merasa kehilangan atau nepi kumaha kanggo istilahna mah nya ka pihak keluarga gitu ka anu kehilangan mugi nya mangga dieukeun Pak. Mohon nya kitu salam baktos kasadayana Sim Kuring teu niat aya naon maksudna mohon teu niat itu sinareng ieu nanging ieu mah
celik putih celak herang ti kulawargi duta sangkuriang nu diketuaan ku simkuring mung ukur hoyong ngadedel jajab doa kanggo Bundalina atuh kulawargi nu dikantunkeun mugia sing sabar sareng tawakal anu priyogina mah Bundalina sing husnul khotimah aya dina surgana Allah taala. Amin. Mas Pak, nah alhamdulillah dak kumargi kedap deui bade di kawitan ngadoana. Nah, sekian heula ya ti Uwa. Hatur nuhun tos nonton, tong hilap media Riakeun Bandung sareng komunitas Uber Bandung urang dukung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amrasun. Rampe. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana para putra sim abdi, para sepuh sim abdi. Nyatana ti reng-rengan lingkup seni Duta Sangkuriang anu sejak ngadedel doa manginten bahasa nama doa bersama kanggo almarhumah Bundalina Jubaidah binti Bapak Sacim di dia lingkung seni Duta Sangkuriang teu aya niat atanapi teu aya tujuan itu sinareng ieu nanging sim abdi khususna ketua di lingkung seni Duta Sangkuriang ngadedel pangdoa kanggo almarhumah Bundalina mugia anjeunna sing ditampi iman Islamna sing dihampunkeun dosa-perdosaanana oge sing lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala nu paling nikmat. Panginten upami panginten sim abdi sadayana ya khususna lingkup seni Duta Sangkuriang bilih aya kalepatan sareng kahilapan beda dihampunten lahirna sareng batina urang silubarkeun urang silibebaskeun nya khususna ka almarhumah Bundalina ku anjeun oge ka kulawargina sing dipaparin kakiatan lahir sareng batina amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayana panginten bilih ngaganggu ka tangi atau urang teh kurang awitan supados siang kene oge di antawisna urang teh moal sawengi ieu nanging bade ngayakeun 3 kali etangan ganjil eta dialihkeunana Bundalina ayeuna nu kahiji panginten anu katilu sareng anu katujuh sakitu panginten sapatah 2 patah kata simkuring hatur nuhun oge ka reng-rengan wawat ti KYB oge ti Riakeun Bandung hatur nuhun oge ka urang kalih abdi sadayana ti reng-rengan Duta Sangkuriang mangga aya anu urang kawitan ku ngawaskeun surat Yasin mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka minal mursalin ala siratil mustaqim
أغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا أنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأشهدهم syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun inni talafi dhalalun mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un ila dakhulil jannah qala ya'laykum mimma ghafara rabbi wa ja'alani minal muqrinin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minasyama'i wa ma kunna munzirin in kanat ila syai'atan wahidatan fa idhum hamidun ya asrata ala ibadi ma yati mirsusurin illa kanu fi yastadbi'un alam yarau kam ahlakna qablahum min quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullu sama jami'ul alaina muhdarun wa ayatul lahumul ardu ma'an wa ahsyainaha wa akhrajna minha habban wa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhli wa nabi wa fajjarna fiha min uyun liya'kulu min syamari wa ma'amilat aydihim wa la yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardh wa ma min anfusihim wa minna la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu nasnahu minhum wa iddahum mu'minun wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika biqadril alim wa qamara qadarnahu manazila hatta ada qaulunil qadim wasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la yushaqqiqunna wa kulluhum fulkil syahidun wa
wa inna syamakrihum fa syarika lahum wa lahum yunqidun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la ilaikum turhamun wa ma ta'ti min ayati rabbi ila hanu anna mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqnahum ala alladziina kafaru lil ladziina amanu a'timmu ma yasha Allah atammu in antum ila fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadza wa in kuntum shadiqin wa yadruna ila syai'ata wa Fishuri fa'idahum minal adani lababihim yasirun Qalu ya walina man ba'athana min marqabina azama wa'adda rahmanu wa syadaqa mursalun In kanat ila syai'ata wahidata fa'idahum jami'un adaina muhtarun Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tuzlamuna illa kuntum ta'malun Inna ashabat jannati yawma fi syughulin fa'ihun Hum azwadun bi'ala ta'ihun Lahum fiha faqihun wa lahum ma yada'un Syalamun qawla mir rabbir rahim Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun Alam ahad ilaikum ya bani adam Ta'budu syai'a imanu lakum adukum mubin Wa anni buduni hatta syiratum mustaqim Walaqad adara minkum jibilan kasyiran Fa'an tahun kamilun Adbihi jahannam lati kuntum ta'adun Islauhal yawma bimma kuntum takfurun Al-yawma nabtihim ala wafihim wa nukallimun aydihim Wa tashhadu arjuluhum mimma kanu yaksibun Walau nasya'u la tamasna ala ayyuhim Fastabagu sirata wa la yubsirun Walau nasya'u la makasyanahum ala makanatihim Famasaha numuhiya lahum la yahdihun Wa man nu'amirhu nunahisu fil khalaq afala ya'qilun Wa ma alaman sirra wa ma ya'bagi illa wa ila dzikru wa qur'anun mubin liyundhira qawmaha kahaya wa ya'idul ala kafirin awalam yaraw annana khalaqnahum minna amilan aydihim an'ama fahum la amalun وَتَأَكَلُوا مِنْ دُونِهِ عَلِيهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَجِيبُونَ بَشِيرًا وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ وَلَا يَقُولُوا إِنَّا لَنَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ الذي جعل له من الشجر أخضر فإذا أنتم منه توقدون أولا تشبه خلق السماوات والأرض بقدر على أن يقول من سبهم
bala wa huwal qalbul alim. La innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa syuhada liyadi ma kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati kum kama al-Qur'an sadayana. Na ibu ramah. Oke, para kurang, para kurang sadayana. Mulih Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin nabiyil mustafa syamsin nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Illa hadrati summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wa mursalin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wa musyanifina mukhlisina wa zamil malaikatil muqarrabin khususan syahidina wa syahika Abdul Qadir Jailani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi khususan Ibu Lina Ubaidah binti Hasan Qadra sirati wal Qur'an Karim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila arwahi ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min nashrun wafa'atun qarib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa in kuntum fi khalqikum aw tukhfu yu'azzibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum illahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal
Allahumma sholli ala Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna ghaffalu an dzikrikal ghafilun Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika syamsiduha Syahidina wa maulana Muhammad Addada ma'lumatika wa middada kalimatika Kullama zakaraka zakiruna ghafalu an zikrika ghafilun Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika badrid duja Sayyidina wa maulana Muhammad Adada ma'lumatika wa middada kalimatika kullama zakaraka zakiruna ghafalu an zikrika ghafilun radhiyallahu anhu sadatina Rasulullahi ajmain hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah hayyum ma'bud la ilaha illallah hayyum ma'bud la ilaha illallah hayyum ba'di la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah 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 La ilaha Rasulullah La ilaha illallah 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 La ilaha
la ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti Allah Maha Suci. Gusti Allah Maha Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasta Ibu Lina Jubaida binti Bapak Sari Mugia bisi ketapik sing dihapunten dosa-dosa anak oge di tempat nikmatmu Allah Ta'ala di surgana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka urang sadayana uling mugia sing kengeng rahmatna, mugia sing kengeng barokah rahmat. Shalawat salam kemuliaan kami Ahmad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wa nazata wa nanari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Isqul bittaqullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin pilih amin ya Allah ya.